Non kawang ji Karbiang long Thomas Konsula long MEC Keliga long Kopli constituency BJP MEC candidate Pawan Kumar upon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Kheronia long Komri Damje MKM Kiram Patang Pontang lo la bangsa long bangsori kure pamulok chitong ponji ada kikim kerang ke claim don tom penang pachini don কপিলি মণ্ডলৰ युवा মৰ্চাৰ সকলো কৰ্মীসকল আৰু আমি অহাকালি অসমৰ জনপ্ৰিয় নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ খেৰণী হাইস্কুল প্লেগ্ৰাউণ্ডত তেখেতে আহিব 7 বজি আৰু সকলো কপিলি সমষ্টি সকলো বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীসকলক আমি তেখেতসকলক আমি এই প্ৰগ্ৰামত এই খেলপথাৰত সকলো ৰাইজ হৈ কপিলি সকলো ৰাইজ বিজেপি কৰ্মী হৈ তেখেতক আমি স্বাগতম কৰিম আৰু সেইকাৰণে আমি আজি উঠি ভাগি পৰিছোঁ এই খেৰণী হাইস্কুলত গোটেই কপিলি মণ্ডলৰ युवा মৰ্চাসকলে ইয়াত সকলো আমি প্ৰস্তুতি আমি কৰি আছোঁ আৰু আমি জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰসকল আমি সকলো কপিলিৰ বিজেপি কৰ্মী হৈ তেখেতক আমি ৱেলকাম যাচিবলৈ আমি কৰিছোঁ কেইটা বজি আহিব তেখেতে আহিব 2টা বজি কিমানজন মানুহ ইয়াত আমি কপিলি হৈ আমি কপিলি মণ্ডল হৈ युवा মৰ্চা আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ ইয়াত সকলো ইউথ মহিলাসকলে আৰু সকলো পুৰুষ বিজেপি কৰ্মীসকলে আমি ইয়াত এবাৰ 15,000 কিন্তু সভা খালি আমি কপিলি সমষ্টিৰ কাৰণে Asam nong minister Dr. Himanta Biswa Sharma la jekon bihang ataman la kopian silong dari pemani la jewai man niladak gedang dono gedang non gunung no dan pagi ini apor dalam gedang di Juni high school playground nong ini nang itu bangkuanan mu citong lah bang nang itu jewai dan kamu kadang ke bang suri Kepon ami lam फरमान से लगा नॉन ला ईएम के भाई lagi nil tum bukti motilong sitting embassy mat non non kibang ji election nong jadi embassy candidate won part alang li aman campaign kontak lagi won kumar hai back 15,000 plus BJP SIM Kimi Sotiana polling station along Kangpupon Lakain Korapon Nilip MEC constituency ka parlo Sotiana polling station BJP SIM Kimi Kangpupon Karbiang long Thomas Council Kiliga Porang Tibokhet Penajok Kaching Ki Kaching Wai Kachitong Kijoy Ki Japan Aru Acheklo ni Paitong Kebra Journey Nilip BJP Mondol Committee President Akai Bapuram Teron Penajok si Ingpupon lo Bangsa Melong Akai Jameson Ingti Sotiana polling station na President Penajok si Meja Pon lo Lapen ong tung ala tum chutong don si Mesen pen sahem Kimi Kangpupon Ochun Ponong Pamilo Chukela pen Philip Isoloti ki Minis Kar Biang Long Laka ke Bhawarkat constituency along Congress akini Akai Chandra Singh Tiranalong Perangke Tumpen Komridam Perangka Tumpen Komridam Hodang Pachini Dona Tenke Kewang Ji Karbiang Long Thomas Council along Congress Asong Pen Kayadim Dopik Ji Pusiding Jepon Lapen Hawarkat constituency along Cape BJP Asong Paramvek Ji Lapen Ladakh Hawarkat constituency along BJP Asong Pan Plungvek Ji Pusiding Jepon Lasi BJP Asong Pan Keparem Japan Kadup Kaweta Cherap Chetopon Lonang Pusiding Jepon Lapen Kewang Ji Karbiang Long Thomas Council along Hawarkat constituency along Pen Congress Asong Si Cepai Ponvek Ji Pusiding Jepon Lapen Havek Ji Pusi Hawarkat constituency along Congress Akindi Akai Chandra Singh Tiranhin Pening Jepon Tang telang li penang pachin dalam tele arjuponik sana News report Luti Kimi News Karbiang Long Dode sangse sini tu wakar tu klaim dan bom dan bom. Kita masuk ke klaim bom dan bom aku. Along tim tu rarang no itu apa saran buat dan itu. Tang te nang tum
Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council long Karbi Anglong loin ko Trok constituency de la Songbong pen Congress in Longkan sai bani is di bidang ke hai bang no mai kan di ke hai ko ko temen non bol ko ring lo punte di सरकार को मैं बाबे की सिटी या तो अफांगते फांगमांग के तो from the Sir, so nagat constituency pen bangakhe matela Bengali abang phosi Ajit Kumar De abang phosi ticket la BJP pen nang longdon esi langdam pulot tangte haragat constituency long ke non tribal mate banga so siki ongmuna la songbong pen nangli ko son bese ke pahai je ang ring ke dololat bangso dimlong so ang wong ke ate kalang lo haragat ke ile tung Karbi khai bang ke kombu atu so rong na ke Bengali khai sisteme non dili ring jingli ka yang ring dua bangla lo 75 UP jendet hang tuntan da bang sibadu songbong itu kelam le da ka jom lo da bang ke the tungok kena an ke the ke di plan khitna da lo ibon same BJP high command tum ko songkong kuma thar ne da Karbi kendet tum pan kuksi Ajit Kumar De ko ne phan ko lang tum BJP kendet bijar jene hai tolong lihat tum an tame ini lo kan jukri lo bahkan alang itu kan ke court BJP worker ko man tame mon man ke pula suni tum kongres nasi mon ke kan kita bu nanti kilang mane so ko alang tum BJP mana non na ka so ji ke bingli long ko pai bu bati tame tum 10% long lo 50% bahkan itu itu nasi nanti lu ko KS Inglong Pola pen KBS long tumang bong hin pen bangpo kangwa apolot kacharwa sai side Japan phirang ke mai ke phapon aru achek lo ni phaithong ke bracerni non ke bangji Karbi Anglong Thomas Council long MEC kiligo porot Karbi Anglong kang piarlo loin karatro constituency long posta mekhai dharam chipu pin pen bangpo kiligo long badu asong atum stame monsam pen ing samjen pen kachepong kacharwa kabe pin pen ing samjen pen il mador ke sonai wood kachepajok donlong Japan kadup kawe Karbi Anglong arapan Karbi Student Association KSL pen Karbi Farmer Association KBA tumin pen Karbi Anglong arapan chuning ripon pen pherang ke amai ke phapon Kheroni pen Sanjay Keling loti kim Karbi Anglong Tulo ini Karbi Lutar dia so pen kini itu ada Karbi Farmer Association itu tingrum pen tinggal so press meet phanang ko athi pikela puilo athi nili tumno ada kecengsi tinggal ada jadi tumlong pilih ke tongdun da media court di doan abean lapen solangdo jadi mana Karbi long rat doan afan taking doan tumpan Karbi Lutar dia song kadon apa jadi kecengsi nili udangan tumbang la puilo athi nili tumlong ada Karbi long long Hazara political party itu kita monsam ke banjir kan monsam padun tinggi kan besi Karbi long aman ado ko beta si green kilo kabor irin kilo lasi lasong bong non hedong militum lada Karbi Anglong Autonomous Council long militum non election itu 26 constituency long labang so election kacipate long militum lada ahomosi long milipui ke long ahawartin ahomosi long kitame monsam pen samjin pen hajar a political party handa militum kachuning ridun ABGP puno Congress puno CPM puno APSMC puno ada political party itu manda ini tu na chuning itu kan tung gela poilo ate election ka cepati ke la ke isi apor khanto lasi hala so isi apor la long so apor khanto pena gone ilitum Karbi Anglong ara atum ka tebhong ka chok ka tingri budangke dilanda lasi milina chuning ridun ke damtang apang 1980 1989 aningkang ke damtang hala so hoda son ke Turkimu kenon ke hek nang nilo khul nang nilo ate hala suhud apurkimu long langdam lo pulutang de lahai ka tebhong ka chihuri ajoine ehem irit edon erap pilamang long le chewang long le pen akisung tenglok ka chiboy kut pen tenglok halai hui ate mon halai hui lang
alam ki lam hong ke no na ko ke wan ik nang ni lo kadok awe political party mana na chuning li lo athema nona din nona kai oi ki mitu karbieng long aparman ke klem ke meji fan ke dam ke meji fan kachar le hin pen chenglok adara hinta kabor ipon rin kisi se teglong lapen social media adin cipina lasi kadok awe karbieng long ra to ana phanta ni liga chuning ri lapen hajata political party kadok awe political party to ana tun phanta na chuning ri dun alam tege la pulilo nang itu cephong chiguri pen ke labang so election kacepati ke chelang nuta lasi nang itu ingsam jin pen nang itu monsam padopon thegi phan nang itu kadok awe political party itu samne nang itu amena party workers pen chenglok amena itu apolik satun phan pen chenglok nang itu phan chimum pen cephong chiguri re ting pen itu